Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, ar riu khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka sengki samla pule ka skol ba North Eastern Hill University hapok shatri Nehu Students Union ki la pen pau ka jing skodiaw bat ka jing persha alor ka jing rai kerke vice chancellor ban pentrekam ya ka National Education Policy 8008 nado shitarik unailar 8008 pulai ki samla puli kim sengoy ha banchu pentrekam kerke ya ke NEP namar ba wat ka sarkar jelaru kalam babun ki college hameklia kim pat kot bor ban pentrekam ya ke NEP katakan new educational policy apo ka skurba ki affiliated colleges ki jongka liru te kani ka jingwara jongka new educational policy kade ka mat ka bana ka belum critical ba ya kaba academic council official body kaban pet ya gajian the ya nya alo jom kum kini issue kam shima ai tin e alo jom ni te penbang visi wa ya lat na ka academic council na kaba shom meeting with principal te ka academic council kumbala penpau na kalian tuki kunhunong kayu ba ka kam shimrai na ai approval ya kan ka academic council oh ya kan ingat new educational policy. Kabakale dari tangban formulate negara form kita ki syllabus bagi jenang kam juga new educational policy. But sakawe itu hajimora juga ni new educational policy kan kita ya kan ora hajim kena amar balik ka kam shimla dan ka infrastructure ka babian ka state ka jongi. Di kebayaran berkata kata penting nombor kebajikan on teachers students ratio kebayadi berka ini kata kinong kai banbiang mengikai subjek pada mentang kidon ki subjek ki ba bukan ke cyber security kidon ki school fungsional kendor ya what asal ba kinong kai kidon ti specifically mengikai community subjek tekani kan mantra cinge undi tangki nongkai dari berkamtam itu kena. Tinggi import man i biang ki kena kiba suffer por covid import i kena pakin ini yo ka jenjang nak bomba one implement dengan new educational policy. But kumju nishwa penpau bang nimshima persyak dengan new educational policy. Mereka kalau gaji kerki, kepala kerki, palat menwanra mentah August. Di jengsisa di baap sakatu ani menwanra hadiah misisna me pecuagi jembian kumpulan infrastruktur jongki colleges baper hantang salaman menra. Ti apa yang dia kan ni ka meeting ke bala fat vice chancellor baki principals na kalian joki nongkai paper ki penpau gejingkam gejing bambun mo nama kidon ki hakam ni council na itu pi kidon ki nong ki ka comprise lang ki nongkai joki colleges paper specifically joki ki subject kementa na kalian joki nongkai hapor bakadang dengan academic council meeting kila penpau ya gejing bamblong menolak mentau sen nama kalau kerki pala ini nakalian yung visi kamsimdan ketuga ka ono ka majority vote ka nakalian yung ini kemulik pai syagi principal yung schools mentade punya keren sepangatate kanika academic council ya recommend mahal dari official body banyak jawab kanika ini
principal meeting di Makidan. Di jingsa karai di mention nak kan di council. Nama kan suang membuat kan meeting berlangsung belum kamdan ono kamdan kecil banyak lagi ki short kam lagi jings new ini ka jings new belum ka batak te hati nabut nak bawa dengan new education policy te kali ka jingda jom vice chancellor orang boleh turmur long nak kalian jing students ni belum ditika nama buat kan council biar lah te kata ka mengikut kontrak kan bet nak kalian joki kena tunjuk ini gue lagi kena sebab ni pun ini jangan kalau bermasalah dengan education policy kepak law dah dulu dan kami ke kapor mau pendiam ki infrastructure ki nongkai tebet mentang tugas spesifik subject mentang kita kini nongkai masyarakat ini new education policy ke bang matai ba semua kisim ke subject semua kisim ini subject sociology ini kita subject bagi kena kita kamu tebet ke philosophy Lepas kena di commerce subject ini, mentang menungkai berpinkai sociology, semua udah menungkai berpinkai sociology. Kalau si mempernikai di subjek bawa train, mentang kaji job dari kena, kemudian ini kaji kita dari kena, kemudian kaji mana kaji kemudian dah pula bagi persya, kemudian kaji apa kaji benda kaji concern untuk students. Kibun ki point suka DP bakadan, kiba kilong valid point kiba semua tanah di mana pet semua tanah amar kide kade mandon ni reform da education policy kan point dia ndre pat hakabaya dei pat bat kali ga jingmanra sendat jong vice chancellor ka ketat ka kalak mandong ga jimin sa iki students te tangtai mo pak in approach to education minister hoi kisni ban mula approach multidisciplinary course kamu ki ukna आज उला बरसिमता ha subject science so pada udang ka hobi jomu lani ka jing kwa jomu baru ukna commerce ulah bersim ya kan subject as lalu udang ka jing mut jomu lani udang ka jing kwa jomu te kalau upar ka ba thang ni pom kale jomi baka state jomi ka palong ka ba pengkren nomor ba kibun ki college Shanong kendang lani asal kita datang ke wega stream. Kum shanong kendang kini ki kum ti college kum shathai soyong thai sora kini ki shathai nong kendang hi kita datang ke wega stream kata ka arts. Ti kum no itu kena kin yo bani shementa kini ki ko haki wei bagi subject lada ki duna dengan kai lana lada college kamla reban ai ya kita ki course kum ka arts college kimla reban hu ke commerce kum no kila kata kalong kecingnya etikna Desa kawai kalau ba kibun ki hakan new education policy la dan ya ni apa kibun ha kijing kiba kaske jongi kamparla de ban pedian ya ka dalai lelu namar kadon ha kawai ka close ba kiong ba kin hikai ki kena class 6 class 7 ya ka boarding dengan ngam try de ba kaske jongi kadon kin hikai sino kandong lani sesor ha ki school level ban hikai ki coding subject but kawai tu kalau ba ni na kalian kan usu kumangla ong meni ngamde bangi penpawi di persat hendrai kecingnya kalau yang kena mata kensan introduce yang fourth year degree te ki kena ro kan palau ready bun ki kena ki bamte bun ki kena ki ba confuse tang don ki kena ba kecing confuse lene kecing bam sothu ba jo ki drop na ye kecing pule jo ki kakta apa de ki drop na ye kecing pule kalau bak kapendu na ya kalau ejong kena tinggi kum ka student union ni so sibha ada ki kena jungi ki hapan drop na sistem por te kawai ku kalau ba hapos te jungi kum ba education minister kum try la kran hi ba kaste jungi kampan long ready de ban pria ya kenika new education policy nomor ngitan tunasi pun ha
hakilian kino hikai hakilian ki train teacher te ngina kalian student union lang ba nipa na nagapor lani na ministry ba kadangdai bandon sipun ki debate alor kanika new education policy namar ngin ke keren sisya ladang nilai jeliu ha kani kibun ke kata hadin habu jeni ladang pulim ha ladang syuprian ya kani new education policy kala kata ya boro ki paiba kidon kino hikai ki bam syam sotona ya kani ka jing implement kulo ya kani new education policy tengina kalian kani usul increment ba halor ka new education policy ngin kamdon sibun ke jing wat punya sibun ki debate sibun ki discussion bang yo bang pekha peksani ha kenang na benta ke jing bah jong state jong ni bat ni nakale kani usul ni klor ban pelong ki debate ni klor ban pelong ki discussion ban khat ki resource person nakale ng sarkar nakale ki noikai nakale ki intellectual bakin keren lani ki batai dia khamba susu na baki khna ki noikai bat barohi ki paiba jong state jong ikin so pumai halor ka education hadu mentar kalian ka niusu ngimpat perkhatre namar ka jimbang high press statement jong i kalong ba ngi pempau ya ke jing sosi bat lada upoi sya atau pun bangiha penle education ngam thara de tangkan niusu kan le ngam thrai kindon hi ki basokit khia halor ka state jong i kum ki sanghala lani ki wei ki brio lani ki rupai ba lani ki NGO ye ngam thrai ya pen don chibun ki discussion lo kani banong manchu jitit klam kadang ka discussion lani ka debate ru ka bangla banglam henry lada ki implement jibote kala bang poi syota puru henry na kani usuhi handu mata impat perkat de kata ka agitation lani protest kawe kumbang clear mani kalong ba ngimiro ba ngimpersa kawe kalong ba ngidang guna ka research ngimpan ngam jeliu wan ka union ru ngidang pule kinde ki point ki bangla pangmun ra angni apa apa kani press conference nama bangi sokit kia kajing persa jungi kamde de bangi persa yang ka yang kajing bah apa kani education policy henry kila bandang ki bolong kijing duna kani disadvantage namenta jongi paiba namenta jongi ki kena pule tengi ha ban persa ni ta kejak point halor kata kawa kelima pi ba kalong ba adu menta kumalaja manipur la tangno benai kidon ki kena ki badena ka Kuki communities kita berada di Metis communities. Rehado mentak kampat jujar ke jinge kelas perjung kita ki baisa alam joko stan. Tengina kali akan usung im ailat hire yakum kita di banwan ke jingja pat ngi kerman bat nom ja bat ni nak kali akan usung bat kani huwi ka kuloi banta kam kumi kita ke jinge kelas. Henry hani hu hadu mentak ki kena kilong ki emlang ki salang ki bamlang kilong kani hu kalau peaceful kamu jangan kena april lagi. Ya, memang patut. Ada unta.